Kublaya pi baro mga Christina Lyndem ban nga ay kublaya pi baro ki judges but ki teachers but baro ki bashambenta hakane ka folklore but baro kat ki badan hakane ka por mangi naka Aquila Memorial Secondary School ni dan ban pen pi ya ka way ka folklore lani ka Khana Puriskam ka bakerteng u Klew pat ka Kper Tyrso. She's seeing hakaway ka por haba u Klew udang syangkai marwe paru lalis amnya kesngi ula komper khat biang ya lagi por but ya ki lok berem but ya ki jaka puta ki Klew ki betam puju syangkai keleng kat nu usngo kan mau iet ya ki do kisni kumta upendam lagi khamat syakane ka slaper thai yo I penban baha kata kaluam kabujulit kai wan kai don ke kabi itenan labiang kumar custom I kumba kadeng kakop takak siar shirinyang kadok nuwa chung u kalakan dia tek shitek. Pad syam sengola shua pan syang ringkan pakasni. Kasni bapli kalak roa la kejori u kumnua ru Henry. Trea. Padulawan hiar sak syasla perthai. Kasni kalayam na lanyar hadu pakabeneng ka kendau kaladum telep yaka. But ki umat jong ka kilali hab hakamet jong Klew. Henry, haba ulapay hakata kaluam. Ula syam penban badai da usentia Tyrso. Kat nuo kacing babi jong u. Ula kwa pan her biang syakasni. Henry, la shua. Namar, ki umat jong ka ki ban kia ki thap nyang jong u. Kajing sneng bang yuwa na kaniya ka Khana lingkan kalong wadia be ya karong pang yo pi babiya kala parwa shita kublay shubwa.